State Disaster Management Authority pen COVID-19 kimiaron kapangdak. Akimi SOP along ko pipila kimiaron kitu. Purnima bepia phan apran karmura puthak rongkep araratum kabisar. Lakakri truck haflong LAC long repol kapadu. Kardom pini karbeng long life prime time birta long pen nilisami jirbon kilingpi non-arjuik tha birtang ton pen. Assam State along Arnivang COVID-19 ke suavur kangdang aphaina ke bad bomachok pini Assam State Disaster Management Authority atumpen pherangkia mai kang nipon. Bang sohut akimi standard operating procedure thi hekpen SOP pangdakpon. Non malom det pia dangalong COVID-19 avur adun thuna ke tong thua hir kang tang rak penajok det pia dangalong a state tinalong setame hospital ka chijang je pendang lok tong sekot se ka chelang ja phan oxygen ka durelam theta klang pontang lo bangso jok along penalong a state banke lockdown setame padupon bom lo lason si Assam State along ta arnivang amat COVID-19 ke so phaina ke bad bom jok pini Assam State Disaster Management Authority hinpen akimi SOP pangdakpon Tangte labangso kimi SOP along aron ko pipilo kedo nanglutum chimiluma. Akimi SOP ka paklangpon aron along kedo tengke arni kang sampor phai truck pen hithikulat inkir eto. Basa tumta phan phokep ansi kache thabatuma phan thaplong chotji. Auto rickshaw taxi along banghinia phan ansi thapon long chokji. Lesson tak taxi SOP along kapangdak pon thua tengke hithikulat along fit truck aja chipahilo nangji. Lapenan parta Kulara long bang phone par chingrum long ingho dip chi dip vek nang ji hemalong kapado maya long bang pharoi sian par chingrum long le kardoma hem kardom kardia hut ghontai sialong bang inkoyan parke chingrum long le pu pen dang lok ki ongdum COVID-19 avur pen kachiri nang jiaron pini pherang ke amai long pangdak po dodinot a number to hege halke अपन বৃদ্ধি পালে যেতিয়া 21 মাৰ্চত আমাৰ 0.74 হৈ গ'ল কিন্তু চাই চিটি আমি কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ খুব কম ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নহয় আৰু এই চিটুৱেশ্যনটো আকৌ আমি ৰিভিউ কৰিম 3-4 দিনৰ পিছত যদি দেখো যে আমি নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈ আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ নতুনকৈ আমি ৰিভিউ কৰি পেলাই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছটো আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ বা অকণমান আৰু ষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া আমি ভাবোঁ যে এইখিনি নকৰিলেও বেয়া আৰু এইখিনি আমি কৰিবই লাগিব এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছখিনি আৰু এইটো কৈয়ে মই তাত আজি মানে প্ৰথমতে মই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেল্থ তেখেতক 3টামান শ্লাইড দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ in Assam as on date, and the number of patients discharged is also huge actually. 2,17,017. The recovery rate we have slipped slightly from 98% to 96.1%. Number of active cases as on today is 6,316. Number of deaths due to COVID is 1142. Day for yesterday, positive cases, as respected Chief Secretary sir has already stated. Way back on 12th of August 2020, in the context of Assam, we had the highest number at 4,593 positive cases on 12th of August 2020. And yesterday, 19th of April, in the second wave, we have got the highest number at 1,367. If you see, A-wise positive cases, this is an important slide. The way in Assam we are seeing the positive thereafter, it has been rising. Etu amar badhi ase here. Aru on 17th of April, we had 876 number of positive cases in a single day. Yesterday, joakali etu Sunday asile. He karone alop amar test komi gol aru amar 639 porohi amar Sunday asile 639 etu case hol, and yesterday 19th of April we saw a very big number at 1,367. ইয়াতে এটা কথা আছে যে আমাৰ টেষ্টিং প্ৰায় 40,000 এভাৰেজ
আমি কৰিব পাৰিছোঁ। Then there was a massive increase between in the week of 6th April to 12th April and thereafter in the week starting 13th April to 19th April, that is the day ended yesterday was 704. So the number has actually been going up massively from 43 in the last 30 days back to 704. This is the average daily case based. Some states have also, of course, reported very high positive. Yes, sir. That Delhi is also funny. For the open place, simple, 50% of the capacity of the ground or 400 persons, whichever is lower. That is basically the first regulation we are bringing. We are not giving open wide, but we are also not putting full ban. We are giving 50% of capacity or 400 persons, whichever is lower. In closed venues, again it is simple, 50% of the seating capacity, we are not putting any cap on that. One thing we are saying that there will be no standing audience in any of the functions, any of the gatherings. Go ahead please. Number of guests in private functions, 100. Earlier this number, last time we had put it 50. This time we are starting with 100 because of the feedback which we had got in the first round, so we are starting with 100. Funeral last rites, we are keeping the limit same, that 20 persons which was there earlier, and based on the people's feedback we are retaining that limit. Religious places, we are putting two kind of distinctions. The religious places which are of low intensity and medium intensity, for there we are saying that 20 persons per hour, that kind of pilgrimage can happen at those places. And there are iconic places like our Kamakhya temple and other iconic places in Assam. So for that, the limit we are putting 50 persons per hour. All marketplaces, supermarkets, shops in the malls, weekly markets should close by 6 p.m. This is a very significant regulation we are bringing in order to tackle the COVID and breaking the chain of the infection. Workplaces, we are bringing 50% of the employees can work at a time from the office and 50% from the home and using the virtual mode. But this particular regulation we are not putting in respect of those rendering essential services, emergency services, law enforcement authorities, as well as election related work. And we are bringing another thing which was there earlier also. We are bringing more liberal provision this time, that pregnant women employees and women with children of 5 years or below, irrespective of their grade, should be allowed to work from home. This is one important thing we are bringing. Next please. And next, in educational institutions, again we are saying that all the educational institutions should shift to the virtual mode, means they should be liberally providing the virtual mode, be it college, be it school, be it engineering college. At any rate, not more than 50% student on any day should be. Police tumalong ke claim ke dama sailong rada tumta nang kachirabdun ke nangso. Nitum police tum ke madua phanta ke thengjia phan ninghang he. Bonta police tumaphan kapasik sak do kok pulote police kai bongta charting po pusi hirang ke amailong tangdak pon. SOP ron kar kan do kok pulote adai tu vek nangji. Adai lake hemtang sam kalite suri siansi tu pona kok ta the. Lasi ke do anarada tum setame nelitu mate police tum kabor iponalong kachirap che turun jia phansi hirang ke amailong pen kachuni ripadupo. চ্যালেঞ্জ কৰে যদি আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাঠি কৰিব গতিকে মই সদায় ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই আইনবিলাক যিখিনি বনোৱা হৈছে নীতি নিৰ্দেশনা এইখিনি খুব দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ পৰিচয় দি সকলোৱে মানি চলে গতিকে এটো মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা বিনয়েৰে আমি অনুৰোধ জনাইছো বিশেষকৈ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিক 1000 টকা এটা মই ফাইন কৰা পোষকতা এনেই নকৰোঁ যদিহে তেওঁলোকৰ বিপদটোৰ পৰা আঁতৰি থাকে গতিকে তেখেতলোকে মাস্কটো পিন্ধিব লওক একো জানি না যদি মাস্কৰ অসুবিধা হৈছে ল'বলৈ আমি দিম মাস্ক ক'লে হ'ল যে আমি মাস্ক এটা দিয়কচোন মই পুলিচক নিৰ্দেশনা অনুৰোধ কৰিম যাতে এটা বেয়া পৰিস্থিতি বা বেয়া ধৰণৰ ব্যৱস্থালৈ আমি যাবলগীয়া নহয় আমি সেই মৰ্মে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ IPC সেকশনত হ'লে কিন্তু জেলত যাব লাগিব আৰু যদি DM এক্ট হয় তেতিয়া ফাইনৰ কথা আছে বা তেওঁলোক বেইল দিব পৰা যাব
আৰু আদাৰৱাইজ বিশেষ কেইটামানৰ ক্ষেত্ৰত 1000 টকাকে ধৰি বা অন্যান্য ফাইন ধৰণৰ কিছুমান জৰিমনা হ'ব গতিকে সদ্যহতে থুৰতে মই এটুকে কৈছো এয়া আৰম্ভণি 30 এপ্ৰিললৈকে এইখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এইটো চোৱা হৈছে যে অসুখটোৰ বা তাৰ সংক্ৰমণটোৰ কেনেবাকে আমি চেইনটো ৰুট কৰিব পাৰো নেকি সেইটো কাৰণে প্ৰচেষ্টা ইয়াত সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব অসম চৰকাৰৰ হৈ অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা মই সকলোকে সবিনয় আহ্বান জনাইছো সকলো NGO সকলো সংগঠন ৰাজনৈতিক বেৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় সংবাদসেৱী বন্ধুসকল আপোনালোকে বৰ সুন্দৰ ভূমিকা এটা পালন কৰি আছে বিশেষকৈ মাস্ক পৰিধানৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আপোনালোকে বলিষ্ঠ এটা আমাৰ ফোর্স মাল্টিপ্লায়াৰৰ ভূমিকা পালন কৰি News report Karbi Anglong Live. Karlitang Purnima Bepia Phan Apran Karmuda Sailong Kachirabdun Behema Soratuma Phan Bajong Bearong Pen Ketoy Jia Phan Lapen Adai Kedo Sing Bea Phan Apran Kalite Akai Arjon Hemkang Sambeng Nang Jipusi Rong Kep Araratum Kabisarahut Lamrai Kideng Pon. Kidam tang there po chiklo niphaing koira ki thomarni ajo por phai troxira achiti mahut Mahamaya constituency ka parlo jungthunga hawar bajong bearong along kangbura bepen harvitok bipia tumasopi purnima bepia phan apran karmut dera puthak kidam tang jangmi poni phai crisir cap arni bajong bearong lapen rong berong thak rong kep rong asar lapen radatum an parta VDP tum chingrum si kabisar padupon Cukidam tang tumon lang no made cukidam tang alam kia puthak Jasamet Karlitang Purnima BP Inut Lu Charlie also then rong Gelsam School la alang lipan kumami pang tek bang pusi teng tekang lam la sonsi alam ki dak lang lo la pen pini la alang la susu pan ke teng lam also pan man ke nono mat ke hem kang sam lang si beng pon lo sitame pini ladak bajong bearong arong meka tumpen cenglok arong asar tumpen cenglok lapen ladak Karlitang Purnima BP alang li alang sarbura mate gangbura be ahem asar tumpen kaduk awe lapen dak jungtung habar rong kep arong asar tumpen si pini alam doan sirame cesap ponlo lapen cingsai ponlo lapen alang tum la mensing be asupu keteng lam la susu alam ki kipu la susu apu mate mensing be la tum phansame la tum ero phansame hang lo la pen ahok pet alam kumasi kecok ma kecok cema la bangso alam puthak pini ahok pet kaduk be rara thengno si chingwai chingsai padu ponlo la pen la so alam puthak pini litum Karbing long live pen ahok pet alam chini si phaseni litum da dak gambura be ahem si banglo la si thethini aju Bangso kabisara mailong hala pusing behem asoratum ta chitong dunsi kidam tangarni rong rup arlo mehino ka choklem do anasaita rara thengno chikubir ponlo la soputa kabisara ni penamatsi bajong bearong along ki dolong lelo pusi sodak pen sing behem tuna tuma phan pachini ponlo la pen hem kang sam ke dobom sing be phan kapajok jia sailong maduta chirabdun long lelo puta sodak pen cheparai ponsi sing be phan apran kalite akai arjon hem kang sam bengnang ji puta cheparai ponlo Kabisarani kaceparayalam the do anta diphu kodalong anthon namji pusi rong kep arara tumpen cheparai ponthu yan bangke langsung aruna cekrong ke tapingi bang langsung sekarang ko hoklo ni so sik theng panang sing be ni bonga pok athupu sila ni so pulima pantu pathi veklo pini ke lang sekarang la ka pathi bang bang ko bang thawa sing be hello pathi vek bang arta kondo bhala arta ni kan trip po pakai tupo Ngko rapo piso sodolo ma dolo biso so asono ini tingwa jing sai lo rap pen pacerai pon thulo la sing be thumpan jak rong long pen ke lang tumpan dolong lelu pusi rap pen tan lang tumpan sudak pen jetrek na po alu cipto alu ceparai lu si la lang ni tumpan sudak pen ahong lo bili sopi pan ke sing bisi pathi ke tham lo la pen halapu ke theng la so abang pu apu apai tum tami nili tum mang ke theng theng ande stami also bang a ka helu polisi ke tham pon lo la pen te la halam tak chingbai chingsai pen nili tum marong pen tami mu ke iprang ke bang ki mesen ang ya phan nili tum bor i pensi la dak bajong berong pen ke nili tum
arong pen masih napa donong lu masih itu arong pen ke cancel klon Dena rong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live. Haflong repol kapadopon lake Pharoi Sira Troxy Moldam pen Pharoi Sira Troxy A Khotlir polling center longsi padupon lo. Lakhakre Trok Haflong LSC long repol kapadupon tunang kok lake kinam tangjang mi poni phai isiar ni Lakha Pharoi Sira Troxy pen Lakha Pharoi Sira Troxy A polling center long ko anma vote phai ke do pen akile ke klang roga joksi padupon tunang kok lo. Bang sojok bang pho polling asai khia tuma phan ke arpu pen pasang kok lo. Aron pen voda phai ke longlok a polling station pen ke rabdun a polling station kilometer cap an back kachelo dulan lasuang bong Pharoi Sira Troxy a polling station ar lokido Khotlir porong pen ke vote pack trok ansi a phailong ponchot lapenan par ke adungarai ke duarong ara tum sai delo chethan pon me ke ongdung Khotlir arong ara tum ke kilometer cap an dam si moldam arong mate polling station along ansi vote jogdam nangji Pini Haflong LSC along report kapadupon hut birta ke tokbom apor hut anke thangnat ke sung ke boya birta long dundela Haflong pen Suraj Burman Karbi Anglong Live. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ka parlo Koilamatia hawar ke do araratumta arphe ka sai katiki tum dopik lapen arphe katiki penajok penang anararatum ke ahemarit ka chelang I anparta dorde phophe pen chepador irinti bomlo sai ke claim ka seret le penta e oke prana phanta mese lapen sai ke claim ka chepaduk ing ibu propen claim lote athe ke meta long vekji nona kai loka charlia phai ong piklo nasi ke the ke ria kai pule hok deta henone athe BAMA ki untanga tuma phai lakhaun elo bon se tame vorenga war sai ka vie tumta aphai do pikla bon ta luka charlia na thuta chipaduk nangji le pen sai ka tikia na thuta chipaduk nangji athe luka charli pen sorkara vorenga phan ka choton ding chotke non ke dubom akai hutke rengdun une depchi sai katiki ason dupik la song bong pen ki joy ke la pen athe ke long ke prap nai ke arphe ka sai katiki ta ison lo arphe katiki sai claim ji pulote aru chiklo sok nong ne prang rit pansi arphe enang po achom pathe roisi fit cap an pache lo nang po arphe ku soni do ison ke arphe ke lok puke arphe ke the phan lo la pen arphe ke air puke arphe so phan lo dupik ma arphe ke claim atum du dupik di arphe ke claim abagan ke claim dum si ong tema koila mati ke bisi ke chihung gala arphe ke khiti si non la kiduk dia atum mambangela so kiti bang si bisi koi ke claim mati arphe khiti ke claim men ko an akisung ba ko an akijoy do arphe ke kiti ke ti langdam pute joy ki ne pining isiang nam pan po so dim amit hang rong ge wang ta du ka penge kisuman ka ko dak bang ge ni thang thai dun po na ku ida pineng ki pineng mata chorlong kijoy ne ba alle ke long dap ne bangela arphe khiti hanon di mo kalang lo arphe ka kiti pen bang ge ali mane long dap ra ke ningkan si ako labang so alle bang long phit bason di mason Chithan pon me kedam tang ning kan surhini ra ingkoi ning kan hut ar koi thang thang achiklo ke sad ar phek ilin pen sikain koi lapen ebe long sikapho an long pon bonta pining ning kan surhini ra ingkoi ra sia ning kan hut ke ilina long sikapho ke lapen ebe long sikakri pho an ali long pon nili barlo jasemet koi lamati hawar mayarong lukhon hanserong nambor lapen prek jamarong ara tumta ar phek atikia tumdu arphe katiki vek arara tumpen kachithan pona tengke kedam tanga ningkan pen pangbardam pulote penenga bang anam kelong ongchet lo pusi koilamati pen jon phangcho pen mohon teronatum pherangkia phan nang pachini du tenang tum arphe ka khiti koson si klem klem arphe ka khiti claim ke la non chene rige pana por ho pen si rige panong pan pon po ange dagla mithang rong wang dolo ko I pon thu po hela so I delote sok nong fit po sok nong date la bang so arphe jo ko pang thai tin thu ba pre prai po mola arphe ki te sap fit January February lom sat long ge di sat lo te la ke arphe pineng ge January arphe ke ilin ben kan si nang tum khiti bom
ini ke ni tunggu longbong ke plike bador seta rasong bong aku kom do ke bad hoten thoke blong hoten plike blong pen February March ar phega bang ke thongke bador ke bador se jor bom di abi ke kon nan lo ador ke abi ini ke prang buyar suli bong ke prang cheng long ke koi thongke ke long seta non soda ke krepho kreni kon vele Koilamati pen Samson inti Karbiano live. Tangte pini prime time birta ke lepon se kang tonik lo. Dumi thak me kardong.